على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله بعجة الكون وبهاء وتجلت بنورك الظلماء أنت لولاك لم يكن كل كون ولما زال عن سويه شقاء وعلى آله وصحابته الأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد أيها المستمعون الكرام نحييكم جميعا بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وفقلنا ننجلوا إن يسمنا أرناروغ نجلي نتولير صلى الله عليه وسلم mi amet njay séréru bay khalifa ñas mina yong nanun layanune assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu adna nasimnale o khirogo yala adinna no binne to o ñukhrele hatame ke na jafala fm immeuble seydil muhammadul amin ñas meke derkele teref fap in arefo sirigne in teref docteur Ahmed Khalifa Niass yasam rogo yalla ci ino xuud fo o wot kute naal na rogo yalla fi te etatinin na kattanum fo o wodum e ɓerten rek simnale awi andona ye den ngen wanu saxle na diine fe adna ten we ndefna khalif généraux ke in janga simna lene tegin no bay fap in sirigne in teref oxe gutox na mam Khalifa Niass no khilafa faye teref bax Cheikh Tidiane Khalifa Niass fo porte parole faye teref turando es Ahmed Ababakar isim nayo be andone den defo nge ko fop foke widuna adin taga es fama mes ñilan fay war jaxal ingarit rek bes na xaye no ke andona ye ten ref ñaal ke andona ye den balaku no ngol koor o ande ya o ngol koor nge rop na bondik in wende fan fanun no jotayu koor mbaxtana fanun no ke rogo yal alayna ten ilay anune xayin xapera ngarxe ten ref yirmande ndax yenga ke andona ye den defa nderale a ref ke andona ye ten ref basanit xayen xapala qanda xe a ref ndaw xoxof na fidel to alquranul karim ala ine ya ayuha allazina amanu qu anfusikum wa ahlikum naran fat nu mbotande koox a qoox nuun moyto xoyo ba nu ndet ke ne andona ye ten ref fidel kaga koy rogo yal alaya ine fat nu nde foke andona ye ten refo tuleer sallallahu alayhi wa sallam nete fi itna rek alal gantan nun nene nu mbi tin naga yag fat i ndoy no ten o ngol koor koy a fudox u rogo yala laye oxu andona ye genoxa o ngol koor bate fak a waaga jeg wo fo xooxof kat o sax no ke andona ye ten ref saɗar roog te ref laalakum tattaqun rogo yaal a laya ine kene jeganga tuftahu abwabul janna xanu wet xa ton maaka ke andona ye den def xa ton maak aljanna fop wa xulixat abwabul jahim weg xa ton maaka ke andona ye den def xa ton maak fidel fop wa sulsilat shayatin dal fo dikko xe andona ye ten ref iblis pour rek bug
xeɗa roog nuna jam a paɗax roog nuna jam xaye koy i ndef na xayi nga xe ando naye ten ref hitqu mina naar te ref ke ando naye ten no jalan ka a roogo yaal te gid mong a ɓekong na mbela ɓuɓala aljanna i ngotta no xe ando naye ten ref Abbas radiallahu anhu te leye nangi yo xeene a mbi paax yaamo ngool koor mbi'ir paax rek taxute inu faɗo xa roog jang alquran xeɗa roog dimle we ando naye den def neew si doole ke dal fo reer fo we ando naye den def we fañirit ona ke ref na jam jofor fa den yirim we ando naye den jegeeru doole nda koyo xa jegoona o lasrin fo we ando naye den def fogo fe den def fog julitof ndax inamal muminuna ixwa han Abbas radiallahu taala anhu han rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yarwi an rabbi tabaraka wa taala qala rabbu tabaraka wa taala inna allaha kattaba alhasanat wa sayiat summa bayyina zalik faman hamma bihasanatin falam ya'miluha katabaha allahu indahu hasanatan kamilatan rogo yàlla lay wetandama nun xaton max aljanna fop dikama iblis wegam xaton max fidèle wetana nun ke andona ye ten ref xaton maxes yamo ngol koor mi jillun bakkan na nun fi teen barkel na andona ye ngeneel pakker den defta laya nuune nangi yo mbi a paax nda koy pour yoɓand laya nuune nun culet oxu xeene na fi paax to daawiro fi kaaga mi rogo yaal yaajandam ke andona ye ten ref a pi nuun yaajan ke andona ye ten ref o faaxes bo o xeene anga paax to fi'ino mi rogo yaal rabdong ka andona ye a foda nen ke yene ona to daawino fi ya koy innamal ahmalu binniya wa innama likulli mri'in ma nawa hene taga rogo yàlla rabdita te laye wa in hamma biha fa hammilaha katabaha lahu azza wa jalla indahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila adhafin kasira rogo yàlla laye na hadisul qudsi o tulera laye roog ten layu te a refa gaye ka o xeene paax gereloox fi paax kaag na to nga atinax roketa ndax la tabtilu sadaqatikum bil manni wal adha xu fi na paax gereloox fi taaga nga atinax rogo yaale suto xam ka fi ona fo wofo xoxof jangi fap soxla im taaga tus yaag oxu xeene na paax gereloox fi paax kaag na to fokatiro taaga nga atinax seen tooxiro taaga a tabit no lakaso xa refeer na rogo yaala laye paax kaag na xeene ona fi in lengum xam rabdongo ten xarbaxay nda o tulere xarbaxay rogo yaal o leng ande xaro a waaga ret bono teemeed ɓetu ɗik a waaga ret ba sax te ref alfin ka andona ye a xupa sax teemeed ɓetu ɗik nda million no ka faax na yo yasam rogo yàlla fi an na in xa yen xa palakana xe a ref ndaaw xooxof na fidel o tuleer sallallahu alayhi wa sallam e rogo yàlla laya bo ndik na hadisul qudsiyu no hadis neke andona ye ten ref inna allaha kataba alhasanat wa sayiat suma bayna zalik bo ndik te laya taaga ye wa in hamna bi sayiatin falam ya'miluha katabaha lahu indahu hasanatan kamilatan rogo yàlla lay na hadisul qudsiyu yam hadisul qudsiyu te ref ka andona ye refe alquran refeta o ɗetanga taaga ga kino nda referit na hadis yam hadis o tuleer ten layun nda hadisul qudsiyu rogo yaal ten layun
bajuta laye tulere net li ikene o kufi una jeg yol fa mbotne te a refa nga ye hede a ponu ret bote miñ wo andu ka o fomin fi atino wo andu ka o jog ka fom da tonga bo fi ino rogo yalla laye kaag na taxna o fom bo fi ino wo andu mi taxu wo andu taxim mi rogo yal mi moƴo and ke refna no xeñof nda xanum fi an ngoten te ref ka andona ye a fodra fo paaxum rabdongo ten yaag rogo yal faaxu way we ngimna a roog fat i ɓaato ngorgorloox to ande rogo yal wallahi aljanna kate bindin nda koy buge o lenga ret fidel no xeet seyduna muhammad yam xa taxu kuntu xayra ummatin uxrijat linnasi in moƴuno ke andona ye ten rogo yal a bindu nda o tuleer in rogo yal jilun a moƴandin no mboolem ko andona ye a refa o tuleer te ref imamul mursalin khatimul anbiya'i ten te ref al awalu wal aqiru ten adoxu ya andona ye roga adoxa a adnin no we andona ye den ndef wiin we te gereloox koy a fala ko gar nda a refe xe andona ye no leerum fop a mbinde rogo yaal a laye nda koy a refa gaye saɗkano ko hene onano ponu bo fi in fato ande mi rogo yaal rabit kirong muk ne rabditonga ke andona ye ten ref paax ka lengum xarɓaxay nda leng ka fi onano ponu no xene leng kaag na tenum rabdang to a refa ngaye sax ñofa waasnoxa rogo yaalo xaq mi rogo yaal oxa yaaj na refum wasanong ke andona ye ten ref bakat feni te wa in hamma bi sayati wa in hamma biha fa hamilaha katabaha allahu azza wa jalla sayatan wahidatan rawahu bukhari wa muslim yaag fat i ñofandoox alquran a atan na suratul anham ayat temet fokar baxay no betu foleng tele man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha wa man jaa bi say'a fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamu rogo yale o fi aga len ka ando day ka faax na yo mi rogo yalum rab dongo ten xar baxay o fi aga len ka ando na ye fa xeer to wasno xiramoten mi rogo yal dal fino fi rab dongoten lenkene som yak fat i mboƴo mbado xa roog moƴo mayan ke andona ye ten refa padax rogale no mbaxtu nge ke andona ye ten i tolooru te ref xayin xarɓa xay xa palaat xanda xe to rogo yaal fo xooxum kat alay a inna alquranul karim na suratu baqara e wala tukmilu l'iddata walitukabiru llaha ala ma adakum wala halakum tashkurun a ettandanga no ettandanga keke andona ye ten ref ngol koronge ne andona ye naga digle tanum pour nu mbaɗoram naga ande nu respecté a ke andona ye tena taxa koora wod nda nu respecté a ke andona ye tena yaqa koor bo koor nun ne yaqwer a fi'angan a sima lene andona ye ten nu ndonu taga sima xam yaam xiiwal ke doonanuma nun a waga jeg kat nu saxoyo dak no sima xam to ne feek nun we sima xamoyo mi rogo yaal ɓatana nun rek ke andona ye ten ref xiiwal nun yaam la in shakartum la azidannakum rogo yaal alal ganda in kene yaag fat i moƴo ngiboox moƴo mbaɗoxa roog ku i mbaag na kemtalayu kattan ke yoqna teen mayate yaamo yengole xaye a waro ref laylatul xadar yoqwe a jega wa mbi'ona of yaag bar i mbab ke andona ye ten ref calel in way fat i moƴo ɓaat ke andona ye ten ref calel kete ɓaatoox ko andona ye ka te yaqan a ande tena forta kene a mabin bo te yoqo ɓor kuna ɓorandan fat i ƴufin to rogo yaal rek a tax kaga koy i adin taga ke andona ye ten refa ɗelem ina ke yaam ɗelem a neewa lool
nda a maya lool kete yaqa to a ñoftaga o jaf yaam delem mu o jafare terna a ngid ga kiran bo delem a ne'an ba a yaqoonta taga nda koy ku faax na fat i njaga caf ina leke ñaaƴinoyo te ref o fogole te ref ku andona ye rek a ajoxano paax ka yaam delem a ɓis a Seydina Aboubacar bo te bugo fuur delemum la e ku adna ɓista xama no njeeɗem delemes ɓeka xamo ten to a waaga sax a refe de alaxira na moƴ ka ɗom yaam andim ka xewna nda alaxira meke jaltel a refanga paaxu yo rogo yaal a ɓakandong na mbela ɓuɓala a refanga ponu yo rogo yaal a ɓakandong no me andona ye wa texe eer na maaga ngenu o tuleer sallallahu alayhi wa sallam ya andona ye Seydina Aboubacar Umar a soɓan maaga a garnu tuleer a layno ten Umar Seydina Aboubacar a layne nene rettu te leya iyo a soɓ Muaz ibnu Jabal oxe moofa te layne o tuleer ndax Aboubacar ke te layna to imam Umar a gar a netli kene ndax neka rettu o tuleer a layne a wo Muaz wo ɗayu woxe buga sagin de xaƴa andiroye a jega mayu wa andona ye wa fidel xaye ke ɓekna den taga ten ref ɗelem maak lay rek ka ɗat foy ngeerna jaxasir rek wiin samran rek a tolax yaq rek o fog tas rek ke andona ye ten ref saate bo ret bo samran we andona ye den ref xa ɓeef nda o teef sax a dalafanga nang poset a lalga ciñ o commencer sax ñu an te sakkalat ka ummuka fa hal yabkuba naas fi naar ala wujuhihim ila asaidu alsinatihim yaag fat i mbootox ke ref na ɗelem a maya wa ndef na fidel rogo yàlla lay a o tuleer fat we andona ye den def xeetof ne den def aslof ne den moy tooxoyo ke ref na ɗelem yaam xa taxu o jaf a refa ka andona ye ka doyna waaro ɗelem a ref ka andona ye ka doyna waaro to oxu andona ye wotoxino o feet fa lakra xana ɓekkong na mbelala andona ye ten refa mbel fidel yaag i ngaƴa yif ino kene to i mbaga teno mbaɗoxa roog no keke andona ye ten refo yengole xaye o ande rogo yaalo yengo maka fi te ref laylatul khadiri o ande iblis a dike to inox kate bo muk xe ref na fidel a wege to wetox ke feego ngol koor fageer aljanna wete rok som yoqu yasam i niid ta ndok yasam rogo yaal abina inno wa mbarna maga ndok i ngotit no tuleer sallallahu alayhi wa sallam te iza jaa ramadan futixat abwabul janna wa xuliqat abwabu jahannam wa sulsilat shayatin layaan ma nuun xa ten maax fidel a mbeg wa iblis a dik wa inox ka teer nda aljanna wete rogo yaal a laye na hadisul qudsi e o ngol koor mis deegwa nun xooxum même a refanga ye sax inna alaykum la afisin kiraman katibin mexe fokata nun fo malik fok malaka ka andona ye oy mbinayo yaam ya'lamuna ma taf'aluna dara ric ker mi rogo yaal mi garu xotan xooxe service ne refna o ngol koor ku o kiina fi'na ten xan rab dongo ten bo wisong te kullu amalin ibnu adam lahu illa sawm fa innahu wa inna ajzi bihi rogo yaale o ngol koor mina rabdan kan xooxes oxu fi'na taaga faax wo jeg ku kiina fi'na taaga mina rabit kang to a tabit roog koy xana fel yaam a refanga ka jeg salaire mbonu oxe andona ye ten kat tena rabdang a ref seefof a dasna ke andona ye ten refa bulletin of ke a rabdel fa xeer mbanu PDG garna a rabdidong a daaw kene andona ye ten refa bulletin le yaam global tena cotta nda a bulletin ke fop sax a mbagayo ñako ngar nda tena degwanagan xooxum pointage um fa a tabdum xana ande wo kem rabdanga jaadwa wala jaadweer to a jaadwanga to ka o jalona a mos xana rabdang ba rabdong ka xupuna yaag fat i ngorgorloox o tuleer sallallahu alayhi wa sallam e fat i moƴo ngeenoox ceek
no ke andona ye ten ref jeem ke andona ye ten ref ak ngir mande no tuleer sallallahu alaihi wasallam fa rogo yaal i njegin yaam ten ref ke andona ye tena ci ka in jam to delem na xañana in a caf na bisa in bo i mbi oyo ka refeerna neen suratu yasin ayat 65 xar baxay no ɓetu foleng fop etik na suratu yasin rogo yala yele a komala fa kom nu ngeen wanga al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulakum bima kanu yaksibon delem jekke maga katelayna a caf faxa ɓay den ngel ku netli a maaga jege fi inum yam dena ngelok ka ye wefi un o jafe mi bis un yak fat imbi attention o yeng laylatul qadar a refa yengo maak a ref sens na in rogo yala bakkan na in alquranul karima fu dox teen o ande alquran jangir rek a fi a mboolem ko andona ye ten ref tiyaabo no kiino xe andona ye ten ref o padroog bo te rok aljanna yam nan gilooxin rek a faja o kiino xe nan gilooxin a taxate moƴo buga roog nan gilooxin a taxate waas mboolem ko andona ye a harama nda a sooɓoox no mboolem ko andona ye a dagana laylatul qadri han rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laylatul qadri annaha fi asri al-akhirati min ramadan wa bayna alayhi salatu wassalam otuleer sallallahu alaihi wasallam lay anna awtara hasra ukida man asafahaha otuleere laylatul qadri o xerefa naxa yeng xar baxay xa palanda ndaqe a refanga ye wokat deetanox naxa yenga xeene o yengolu refna o fexey bo fadox taga a roog fexey bo nafila ata fexey bo xed taga a roog o yengolene o magala roog fu feedna xa yeng xar baxay xa palaka ndaqe wokat faw xano damin laye o yengole ko yama refanga xaye yo o continue in to tamle un ye jeg nang ñaal xar baxay no ɗik o yegole refanga xaye nga xene fap ka de ndefoyo ka andona ye bénéfice na wo yam ka te ɓatoox na laylatul qadar o tuleer sallallahu alaihi wasallam laye man qaama laylatul qadri imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zanbihi te oxu andona ye a geenooxa a fadoox laylatul qadar o yeng molek te geenooxin a fadooxin a roog soom na xet na julli no naafila no jang alquran no sadakit no fi paax wasane bakkadof ke adooxna fo wena ngaraax o tuleer sallallahu alaihi wasallam ten layun e roogo yaal layun man qaama bi salati wa sairi anwa'i alhibadati min qiraati wa du'a wa sadaqa wa khayru zalik imanan wa ihtisaban lil sawabi min indihi la riya'i wala liqrad aqra min aradi dunya ghufira lahu ma taqaddama min zanbi te o yengole ko xu gennoxuna fadoxin no sadaxit jang alquran nafila na culi pakkeer nda ñaaj ten ke andona ye ten ref o fog nda diis ten ke andona ye ten ref a ndeer tenga andona ye ka yaqoox u nda yitamin fokat ten fo mboolem ko andona ye rek ten ref paax ka fo waasnoox fo jok ke andona ye ten ref o fogole roogo yàlla laye mboolem ku ref ina ceeɗem na adna mboolem ku andona ye ten ref ɗom mboolem ku andona ye ten ref galankor mboolem ko andona ye ten ref ke andona ye ten weg ong ani dandang na aduna rogo yal xana donit kene a yoɓ andonong fap a wasanong bakadof ke adorna fo we andona ye den balaku han jarir ibni abdillah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shahru ramadana muallaqun bayna as-samai wal ardi wala yarfaw illa allahi illa bi zakatil fitri on xool koor rogo yàlla bug indim le irteen
te qus min amwalihim sadaqatin tutahiruhum wa tuzakkihim biha kenu njegna waay ngot yoteen lasten fog nun we xana taxte defara fogole de xana taxte moƴo mos de xana taxte moƴo fel to o ñowole kat ref ke ka andona ye xana ñoxob xana roɗig te o ngol koor inanga ngora koor ne ka te ɗegel nder asaman fo lang ngaay ke muk a fadna roog feek cottiro ke andona ye te ref zakatul fitri te ref mudum koor te ref asaka no ngol koor o tulera lay ikhraji sadaqatul fitri faman lam yakhruj lam yaqbalu sawmuhu te sutyo asaka mudum koor oxu andona ye sutino wo koorofna ndoɗ ka ndefna taaga ka manki ena taaga etandoox ke asaka mudum koor ka te etanda ke andona ye ten ref yaq faye yaq ona no ngool koor to diinu yam woxe ɗuɗa a tuxut diino ñaare o lay ka andona ye fog reer fo ke rogo yaala simitna diino ñaare o halfi ka andona ye daganeer kene fop a ref ka andona ye a ngara a maadiid o ngool koor te o cottanga a zakatul fitri kaagna xana wat xana ref ka andona ye xana etatini oxe fi'na nen xatmul qur'an na kamila la jangena ba ƴut ye i njangan xa jega xa yoqraqana ola a jega xa ñoqraqana i mbola a jega xa ñoqraqa andona ye ne i atitna maana fay refe naga xana nantel lakas o fi'anga xatmul qur'an xana jangin nena julli qabla salam wa ba'da salami nite jangta julli naga zakatul fitri a jangta ke andona ye ten ref o ngol koor bote ɓaato xend a ɓaata xino mos fa tabarakallahu e gottayo no tuler sallallahu alayhi wa sallam har rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam anahu fardun zakatul fitri hala zakarin wal unsa wal hurri wal mamluk wal saqir wal kabir min al muslimin wa amru tu'di qabla khuruj an-nas ila as-salat te mudum koor a wara noxe andona ye goro a waro koor a waro tew a waro ndeb a waro maak ten taxu oxe rimena sax nges ne xaye to cotta fulino ka o sutan kano ten pod numo sut ka kilo ɗik paro kiin wo xe refna o yaal mbin wona coɗit kan a refanga ye jega doole to refe kana lorang yaabo xu andona ye ka o naro coɗit a saka mudum koor gereloox dal fo xeexel a saka fu doxang yaam oxu jegerna coɗit kiro to it rogo yaal forcé e o leng te fi ka te wagerna yaam rogo yaal a paɗaxale ye i mbaɗoxan ina njiriñ ka nda jirñiran yaag soxla e taga tus o jegange waasi nda o jegangana obligé agang fi ino jega bakat yaam koor ne ka te ɗegel nder asaman fo lang to ngaay ke feeg asaka fayene sutwe yaag fata musandel i mbi na yif ine asaka faye xena coɗtan jegiran rogo yaal jigun oxe o coɗanit coɗino ten rogo yaal coɗno ten rogo yaal heɓnong ona coɗta asaka inoxi ret bo noxe o coɗanino ten xoxof to koy ɗeti ke andona ye ke hupnane ko e ñowta nda paax ka nda bat jil koy ke andona ye te o ñowta ka moƴnata yooy o coɗtin a mbugayo yit bo wiin we ndetano jul andola a ngesanga o coɗna den yaam oxu jegerna a waago genooxta a refanga maalo o ñowta coɗti maalo a refanga kaaf o ñowta coɗti kaaf xoox lu refna kilo ɗik oxe andona ye ten ref sax surga kam mbinne to o saqo ñoowum fo xe refna mbindaan kam mbinne to o saqo ñoowum waaga sax taaga mbogu oxu refna kilo ɗik a refanga wiin ɓetu ko kilo xarɓaxay a refanga wiin noxe kilo ɓetu tadik a refanga wiin daduk kilo ɓetu foleng a refanga ye xaaliso ɗeeti ke mengorna fo o kilo maalo ka te jara a refanga ten o ñowta a refanga o kilo pep ten a jala no ka o ñowta a refanga kilo ɗik o kilo maalo a jala xarɓaxay no ɓetu tadik o coɗit temeet fo xarɓaxay no ɓetu foleng yaam wiin ɗiko a refanga wiin daduk naga a refanga wiin xarɓaxay o coɗit
4000 yam 400 ten kilo malo jala a refa nga pep 200 yo win xarba xay ke 2000 o win dikwe ande fa yo 400 naga a xayma tel to kam yakare koy no mbaxtu ngek fo julli mete fodna o ande fap ñaam ke yo ke refna pep ñaam ke yo malo refe lakas xara ñamayo a tegej fo ke andona ye ten ref mburu dena ñowtayo a koom wene wa mbi a wir misel wene mbi ayo lakas ka andona ye dal diwlin fokke andona ye ten refa tegej tena yonta yago coɗanga o kino xe xaalis fe fodna fokke andona ye ten o ñowta no ke waranona cood kaga tena moƴ ka anda fato teltin fato ɓisanin xooxo fit nda ba fokatin fo laltinax ona coɗano ten fi'inen ten fo xooxof ten kat sen to xirono ten o ngidim nda o ngidim rogal soom ten yoɗom suratu tauba ayat 60 rogo yale innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin wal'amilina alayha walmu'affafati qulubuhum wa fi riqabi walqarimina wa fi sabilillah وابن السبيل فريدة من الله والله حليم حكيم آيات قرب خينو بتو فلن نسورة التوبة روغو يالا لاي وير بتو داديك أورو تشودل أخومو تنرفوخي أندوني جيجي كا دويونا كا تنيوويتنا رن بمبان ترف مسكين ناخرفنا تنرفوخي نيكنا جيجي توس o ande awaga yelwan o khana jege ka doyuna nda a sedda yelwanik tena waro cood waganoga a tero ko mosu waganoga a teggenno mbin mosu waganoga a sax tero ka oto nda oto la jegirano oto mosu o ga'in te sak rewa andona e machallah yama bug xoxum nda ke te sakna wagirano ñowin ren bomban to rawe o xagna ten ware etit yama sedda yelwanik a sadaqnok yak fata coɗel asaka o xe refnata ten refa xe jegerna tous o ande a yelwanange ñowke a yelwananga xana jeg xana ñow to xana ref sutura te o xag na refa ɗikandeer o ndat kandeer o xe na jala ten yama halal kate sensible o xe andona ye asaka ke a mbokatirange tena coɗel tena ɓoxatel o xaag na fada suttaga ke andona ye ten refa maɗum te refa lasum o ande yifum refketa yamari yifuma refanga taga a waga fi ka andona ye a sufa lora foke rogo yala simitna yak fata code te ref nat kandel o ndax kanuna ten dafa xena soga tuub o ande foguma ngajan yam diine fa la kasaref u to wa def na diine fa na hene iran tengar na l'islam yak bara toroxid na diine l'islam ba ari coxa xa taxu terotid rokid na l'islam yago xaga fata dimle el to a coɗel na asaka faye to rogo yal atax oxe andona ye ten ref et kandeer ten ref oxe andona ye tena reta na xire ngir diine l'islam a waag no yajan a refanga ye a reta kate warelo ten o coɗ ana waja a coɗela ten a famanga kate warelo récupérer yaago xina reta no xire leye oxa jegna fo oxa jegeerna den boduta betu foleng ten ref oxe andona ye kate bugo daaw xooxum iyamo paɗo to ten kat o yaaluma layane o coɗangam temps xanum xaƴong o ref o gor pur to ten kat te ref julit mba a xaƴange xana ref julit o xaag na kat ka te waro gore anel a coɗel na asaka fay ndax te daaw xoxum oxu fiyona ɓetu tadik ten ref oxe andona ye ka te ñaƴik a loroox mete ñaƴik na yaam saqateer halal a jega halal fa mbakkeer fo jegeer mate retna waage daaw maaga ke andona ye ten ref halalum faye yaam meme a saqanga million ka sax a carte gabale te saqna gab faye te xajna halalum jege maaga wala problème a jega no gab ke wala problème a jega na pièce um bo waagirano daaw o xaag na ka te warolo cood ke andona ye ten ref asaka nda fat i mbexey bo ndimle a qoox in coodtin nona andona ye naga wartu yam fi paax fo ke andona ye ten ref xiiw mboolem we andona ye den mbaaxu kaga a ndaɗatira kaga rogo yaal a bugu kaga rogo yaal a rabdit ka teen yaam ku ga'ona te fi'el a mukandala ten ref ke andona ye ten ref ka moƴna taga barke
amusanga fopa xen a yaqwanga fopa yaqu ten taxu o retanga na suratu mutafifin ayat 26 te ref xarɓaxay no ɗik fo ɓetu folem rogo yaalo xalayataga ye xitamuhu miskun wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun fat i mbi'a paax to etatirat no ke andona ye te ref ke simtena etatira no ke andona ye rogo yaal ten a bugu to ande o ngol koronge amu ko xabajut ke yoqna ten mayate rogo yaal a ci'e in sens i mbaɗorin ne andona ye naga i yakartu ye rogo yaal naga bugtun yasam rogo yaal a fi'ana in a jaɓana in ke andona ye ten ref o ngol korongene i mbi'tin ne te bugitna ku refna taga ka refna ka andona ye i ndiran sat rogo yaal a wasan na in yasam te ref ku andona ye te ref ka i mbi'na te ref o diyam yasam rogo yaal a jeggal na in a refanga ye paax kayo bo ndik yasam rogo yaal a ɓaat no ful te moƴo may to i ande adna faye faga ɓaƴut to i ande rogo yaal kete bugna ten refu xa andona ye kamuma musandan yam rogo yaal gene took gene a lang paye sen ten taxu o sereer a goynoox a leye roog sen we andeer na a mboge sereer ka te jang a rogo yaal a coɗin simangol to rogo yaal simangolum ten ref payim sen comme i ande ma rogo yaal a payna koy to rogo yaal fo xooxum a leya ine payam no xeeñ no xe andona ye ka te mosand to ten kata laaɓi no xeeñum la a yaajandin a fi'a paax bo bakkaat roke taga mi rogo yaal no xeeñ laga maga genum illa man atallaha bi qalbin salim rogo yaal subhanahu wa taala ref ke muk ma ñoxoobna ndax inna allaha tayibu la yaqbalu ila tayiban rogo yaal ka te laab a bukka laabna yaago xu bugna fado xa roog fawo laab no njerof laab no ɗelemof laab na cafof laab na ka'of laab no ke andona ye ten ref o nanof mu paax ka fi'tel reti mu ponu fi'tel moytuwi mu andona ye wiin wa ndetama o ande o retanga maga jegit maga bakkaat ƴufe ka wagona nda xoor bo njeeƴa waja mud o ƴufe kan retano maag kam rax ka koor ret jasnoor fo wa andona ye même a ref ange no ngool koor o jasnoranga fa den neke rek yiifo faret na den te ref roog we rew we kaga doyer o ret rokoox ka andona ye combinaison yo maillot de bain ten te rokoox ka andona ye maillot de bain nu ndef no maag e ka nu ndaxa koor ret bota miñ sax nu mbeƴa bota miñ nu mbaxorino yo koor na kaña raxwa nu ndaxana miña yam awrano tew fo awrano koor fo panang fuc o xu refna jasnor fo o kendo fe no koor refum xooratiro yaag fat i mbotoox to ke moƴna doy waar ten refe o xooro ngool koor bo te fag rogo yaala mosan fop a yooɓan fop na wo a dikkaningo seytaane a wetanong xaton maax aljanna a weg xaton maax fidel bo ret bo muuktin ke andona ye ten ref ka haram na muuktin ka andona ye ten ref coxod muuktin ka andona ye ten ref o bon muuktin ka andona ye ten ref sambir fo fogof rogo yaale oxu andona ye wo kat woxe fi'a kene andi ye woxa o mbiño lakas nda ke xorogona jaɓeer yaam a koor a paɗax rogo rek to inna salatan tanha hanil fahsha'i wal munkar culi of ka taga moƴo may nafila ka taga moƴo may nda yitamin a paɗax roga la fa a qeɗ roga la taga moƴo may roge oxu xeɗaxamam ci'ong o xeɗin bo ƴut te ci'ong o geroloox ret fi'ik ponu te mab fop yaam roog ñake fayda la yunalu ma hindallahi ila bi tahatillah rogo yaal ka te saqna oxu andona ye bugano daaw faw o faɗoxin wondoox kiro ɗana yaag fogiro wondoox kiro itamin tappale a yaag fogiro fat i ande roog ngase ngasnoxir ribe ma wareno rimit le julit refo na fi'a pi'el julit a refanga ye koy o lakas refo woxe refna julit seddandi xooxof fi'a ka andona ye xana tax l'islam a xeefel yaam o fi'anga ka andona ye
rogo yal simtiran teref no diam teref répétition a radio ke def men télé ke def men oustaz ke def men rog fay fedna de ke fa xeer wo o gentaga o xena nan gilaw xan to refe na diine fayek ten mo ngo an kref na ten yam fop na ngesto xa xaye a cangale fo fop kaga xa andona ye na diine fa laka saref amok da alquran o ga xa andona ye na diine fa laka saref amokid hadis ka andona ye wo andino an fop o gar fi'a ka andona ye ka tuɗox na yo tega ina andina lay o xe ka gime mais diine den fay diine tapale yo mais c'est du n'importe quoi donc mi diine es fay bug uma xaj pour ret soɓ ka den na diine den deno we commencer a tricher ayo to ambi nen den dal ngibirano yak kam wat kama yak fa tabarakallahu i ɓaato moƴo ngorgorloox ɓaato ndimle a qoox in ɓaato ande o ngool koor daal a fudooxa yaam roogo yaal ke tax na te fudnin ten refe i mbi'angaan ne te waritna a waaga jeg in kat i mbogoyo no we andoona ye xan i continuer sima a roog ba ila yawmina haza yaag i ande roogo yaal foppum ka te ɓeerandin no tuleer a lay nene ka waro fi'tel jege dara ka mo'na in jege dara ka yoɓeerna yaam faaka jafi njaw o fi'a kilométre ret waaɗ ka andoona ye ten refo and pour waago and ne o faɗoor ka a roog xaye ka o moofano mbindof nan gilooxa ke nan gilwa te jang nang to oxina jang nang nu mos ke nga'ir yaa xaye moƴu yooɓ a jega tan ka andoona ye bugo faɗoox a roog fajar fawa siika lay o nanangiran bidante xaye ka o sak portable of fi in réveil fajar mu te faditna o yokwangeer o ɓeefa waaga yoko a gara yokong o ret jul ik kene fop a fogano ke na lal ganta ye wo julit faye ye faɗoxoona a roog a ala kuli halin waaga jeg yakare mi dey a paɗaxale ke faɗoxuma rono roog no koor ne wallahi a jaɓa yaam rogo yàlla uye oxu faɗoxa xama ne waroxo mona faɗoor jang leer ɓekkin no ke andoona ye ten ref xeeñof ɓekkin no ke andoona ye ten ref o ñewof yaag waagkatiro fi muk ka andoona ye ka bonna yo nda a refa ye ka o xooro ngool koor bo te fag korite faya fadiid wo ka eetona taaga fi ten refe xuuy ñirax ka andoona ye ñirax ponu yo xuuyanin xa ɓeef régler iro maade ndokka fo maade sutoor ka yaag woxe ɓaataxino d'accord ke andoona ye ten roogo yàlla fañitu o ngool koor a gara waasa mboolem ke andoona ye ten ref ke haram ina soɓoox no mboolem ke andoona ye ten ref ke dagan ina o ngool koor lengo no xiidole ba dakwiidata mbaan ku ricoonga teen mbaano daboox katan to ke moƴna yaaj ten ref ke dalitna no ngool koor bo ya o ngool koor a dakwiid ka waay i ndimle a qoox in o ngool koor onge entraînement ref unan in ngir i moƴo mbaago mbaɗoox a roog moƴo ngoolan ke andoona ye ten ref a paɗooxale korite faye fadiidanga fat i moƴ taaga fesand lalit ke andoona ye ten ref ke i njangnayo no ngool kooronge to i moknin te ref paax to ngaƴ ponu yaam joueur a refanga ye o xena terrain a entraîner a ba ret na terrain fe ka te waro lalit koy ke andoona ye ten ref résultat yaago xu refna no ngool koor xoora naafila a jul a xeɗa a roog laaɓanda ke andoona ye ten ref a pi fala ret bo o ngool koor a fag kaag na ka te waro ref ka refna ka yooɓatna na wo a refo mer o ande mu fodatona kaaga tena ref ka habitude of nda habitude xoxit ɗelobof no ngool koor habitude xoxit o jafof no ngool koor habitude waas caaxaan fo tappale fo seetaan ka andoona ye a ɗatof yogeeta habitude roog fay feedna o jul a nena juli kaata korite fadiid o yong bo njeeƴamut baneexooxa rakka leng sax waagino julli o mbaxtu leng sax julli ino fop a dal fina map yaag wo ke xoor ona xara jirñong xara ɗaxong fop a yaqwa oxu o ngool koor fa jaɓna heure ne jul o gonga a fadanga meme o saqange o montre ciraf ke den jaɓkateeru fa wo ret jul ik
te sogo dal fo waas nda oxu ga'oona ten fo xooxum korite gar te moƴ ngo mam no ke andoona yee ten ref ke bonna o saɗaga layene woode ke xooroogoona ka tapale ogu nda tus jaɓee teen oxe andoona yee o ngool korum a jaɓa fat i ande juli korite garanga a kooma moƴa bug paax a kooma moƴ ka bug we mbaaxna a kooma moƴ ka bug we andoona yee den bañ un te bugo jafor fa den a ngaranga a mbaasnooxin xaq te waasnooxa den xaq a ngara ngeer tere ta waasnooka den xaq a kooma moƴ ka jang halalum faya a lasrin fo we andoona yee den ndef fogum a kooma moƴ ka jango jaf mo leek a ñaaj ka andoona yee tena bo daxand ka ndeero fogole xeeñ bonu le andoona yee ten saqan o kendof a koom o weec kan sambir fo ten yaam korite yo o leng ware teen o fañir fo o leng yaag xa yenga qiiqna teen mayeer mboolem ku imbi ogna roogo yàlla laye mina rabdan kan xooxes yaag bar i sagan bu rooga yàlla rabda in rooga feet i mab fop yaam roogo yaal kata laye xu fi'na kek rok aljanna wo ba xoolox muk e o fi'anga rok aljanna xa taxu Seydina Aboubacar a layogan e xoolooxiim ke andoona yee ten rek njey roog yaam Seydina Adama fa saydatuna Hawa maam in a ndok ayo aljanna to roogo yàlla suta den xa taxu naagoox a faax a bode ndok aljanna te ba taxina tu den sut yaag roogo yàlla ka te waageer na jegeer o jallanga ke jaloona bo te faax o gar jang ponu ɗuuman teen a miñanga te sot a miñanga fop a ngaƴin a mbooge ponu yo oxu jegna or muurtin ka andoona yee te ref ka farijna or faya ga katan o ngool koorit nena nanu hoora bo o ngool koor a faga reta bo xori o janganga ba taxino ma no ka bonna janga o ngool koor fo nga wultin ke andoona yee te ref ka haram na yaag koy waxtu faye daaba in i laya nuun reke in we ngeɗana nuun jam ngeɗanana qoox in laya nuun e oxu nangilooxoogna in na Jafala FM in we simang laya nuun e mu auditeur a refna in jeguyo a tab dof mbar ngote no ndabit njeeman to i mbagirano ndaaw nda koy nuun nu njege muk ka andoona yee xaye nu yoqɗaan ka nu mbarna ino mbi'in nuun andu kene mbugna yasam rogo yàlla fi'an na in a fi'in mboolem oxu andoona yee oxey nangilwa in te ref o koor a ref o tew we ngenna o ngeekoox we ngenna warƴaxal we ngenna xayo colongaan Daaru Ɓaak Samba Dior fo mu andoona yee o ngiin o ɓaal oxa maaga rek a ref o padroog a nangilwa in bo Diofior na Ousmane Labo yiin fop in way ziyaare a den mboolem oxu andoona yee rek oxe nangilwa in way ziyaare ang to laya ye yasam rogo yaal a ci'a Ahmed Khalifa Niass o xuuɗ a ci'in o wod a ci'in mboolem oxu andoona yee woxe jalana diine to yasam rogo yaal a fokata in no we andoona yee den sagu mbaan fo we andoona yee a fa tabarakallahu ahsanul khaliqin koor den ne kan rogo yaal a jaɓin i laya nuun e Amet Ndiaye o ngeekoox ka woon turando Amet Babacar ten ref no micro le a yoon koy fo technicien paax keek na Jafala FM simate na paax oxe refna Seydina Aliou Ndiaye fo xe andoona yee ten ref technicien Ibrahima Diallo Amadou Diallo fa Ibrahima Amina Niass den fop fo PDG faye te ref Cheikhou Oumar fa waagan fay in uridu ila al islaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ila liqa إصلاحي بدنيا الناس وأخراها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه لما التزم طوبى للنفس بتقواها وصلاة